Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi, sibonga ukufika kwenu, ukuphumelela kwenu kuhlezi njalo kuyisibusiso kithina. Hallelujah. Glory be to Jesus. Siphinde sabuya bazalwane. Last week we took a break, mara sesikho. Hallelujah. Siyabulisa kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngelithi igama lenkosi, abazalwane ababukela ama video ethu ku YouTube siyabingelela kubona, abazalwane abalalela ama audio ethu kanye nama podcast esiwathumelayo siyabulisa nakubona. Hallelujah. Kwanga inkosi yomusa inganibusisa bazalwane. Hallelujah. Isabheke ukuthi inibusisile iphinde futhi inibusise. Amen. Namhlanje sizothi while men slept. Hallelujah. Ngenkathi belela abantu. Glory be to Jesus. I have a short message bazalwane, ngiyakholwa ukuthi angizi ukuthatha isikhathi eside. Ngizoveza nje uncane bese siyahlukana. Hallelujah. Ukufunda kwezwi lenkosi bazalwane sizokuthola encwadini kaMateyu, Matthew chapter 13. Sifunda ama-verse lapha u-24 siyoma evesini laka 30. Matthew chapter 13 verses 24 to verse 30. Hallelujah. Elwephetha sifundele bazalwane. Incwadi kaMateyu chapter 13 verse 24. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe, sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. 26. Kwathi ukuba likhule ikhaba, uthele isithelo, khona kwabonakala nokhula. 27. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na? 28. Wathi kuzo, lokhu kwenziwa ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulibutha na? 29. Kodwa wathi cha, funa nithi nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nayo. 30. Yekani ukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe ngesikhathi sokuvuna. Ngiyakuthi kwabavunayo, buthani uqala ukhula niluphule. 30. Yekani ukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe ngesikhathi sokuvuna. Ngiyakuthi kwabavunayo, buthani uqala ukhula nilubophe izinyanga ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Cela uyiphethe nge-English asifundele. Matthew chapter 13 from verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field.
Hallelujah. Amen. While men slept, glory be to Jesus. Amen. While men slept, hallelujah. Amen. While men were asleep, hallelujah. Amen. Imvelo bazalwane indalo idesignwe ngendlela yokuthi uthe uNkulunkulu mendalo umhlaba nezulu wabese uyawuhlukanisa wathi bekade khona ubumnyama ufunda uGenesis bese lithi iBhayibheli wathi phezulu kobumnyama abekhona ukhanya, then there was light, then he separated wathi light is day, wathi night wathi darkness is night, and then wathi ke umuntu kahle kahle uma kuhlukaniswa ku-dividwa isikhathi between 12 no 6, and then kwathiwa lokhu kuwela to i-day, lokhu kuwela to i-night, then during the day umuntu uzosebenza but at night umuntu uzolala, so a person needs time to sleep. Amen bazalwane. Glory be to Jesus. Amen. Now okungqhubeke bazalwane ukuthi lithi izwi lenkosi kofika isikhathi lesikhathi uma sifika lokho kuzokwenzeka kuyophuma abaprofeti, uma bephuma laba profeti lithi iBhayibheli injongo yabo kuyoba ukuthi kukhohliswe even the very elect. Yingakho uma ukholwa usindisiwe, insindiso yakho akufunekanga incike kumuntu, ungakholwa ngoba omunye umuntu uyakholwa, asiye enkonzweni ngoba sihamba nabangani bethu, ngoba kungenzeka kusasa lo mngane ajika athi mina ngisala bese kanti wena uyasizakala lapha sewuyahlala ngoba umngani akasayi. So insindiso yakho ayinganciki kumuntu ngoba umuntu kwesinye isikhathi unama pressures adlula kuona bese azabona athi lento yokulokhu ngithandaza imsebenzeni, kanti wena uyasizakala. So wena fanele kube uwe kuphela noNkulunkulu wakho, omunye umuntu umyeke noma wakuthatha wazokuintroduce enkosini kulungile, but ungathi ukhonza ngoba uhamba nobani, ngoba lo muntu ohamba jike then makajika bese kusala kwenzakalala. Hallelujah. Ngoba ilizwi lenkosi linjalo eqinisile bazalwane, sinikiwe lona uma sinikwa injongo yesitha ukuthi nalo mthembile, nalo othi uyalazi izwi, nalo othi uyakhuleka kungenzeka kusasa kujike yena. Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli bazalwane umnikazi wethu azi ukuthi igebengu zizongena nini, zizofika nini, bekazokwenza make sure ukuthi ekhaya lakhe uyagada kalala. Hallelujah. Ngoba usuke aqaphele ini, uqaphele ukuthi igebengu zizofika at what time, bekazolinda umuzi awugade enze sure ukuthi akalali. Manje the tricky part, igebengu mayifika zifika la unga expectanga khona. Hallelujah. Athi obhala iBhayibheli hlalani lindile ngokuba anilwazi uhora nosuku ukuthi yena yokuya nini you don't know, but yena he is coming. Hallelujah. Masihlale silindile bazalwane ngoba isitha sethu siyabonga, sifana nebhubezi elihamba libhodla likhangela noma lifuna lowo ezomdwengula. Isitha is not resting. Njengomzalwane bazalwane fanele ukuthi kahle kahle nawe kahle kahle ungarest, fanele ukuthi kahle kahle nawe uhlala uthandaza, uhlala ukhuleka, uhlala ufunda izwi, ungabi casual ngempilo yakho, ungabi casual, ungarelax kakhulu empilweni yakho yokukholwa, ukukhuthalele ukukhulela. Hallelujah. Ngoba wangathandazi kulabonakala khona, wangakhuleki kula izinto imosheka khona. Glory be to God. Fanele ukuthi bazalwane kulesikhathi esiphila kuso singalali kakhulu but siqwashe, sihlala sibhekile, sigade noma ngabe yini at any given time. Ngisho ukuthi ukuba
uvuke even ebusuku uthi isikhathi sami lesokukhuleka uke nje usibekele ukuthi manje is my time of praying bangahamba bonke bayolala but mina lesi isikhathi sokuthi I am praying because isitha la sigadla khona sigadla la ungalindelanga ukuthi sizogadla khona kufanele ukuthi wena kube awulali. Hallelujah. Ngoba abantu abaningi abazalwana abaningi isitha into esiyenzile noma into esiyenzayo sibathathile njengoSamson sayobalalisa emathangeni kaDelilah. USamson elele emathangeni kaDelilah lithi iBhayibheli kwafika umuntu wamenza amagoda awu7 emva kwalokho uDelilah wamkhulunywe. Now lento intenzakalayo bazalwane why because njengebandla siyalaliswa sithi uma sesilalisiwe bese sithi siyafika sizosiguninwe yingakho uzobona ukuthi even nenhlanzi yokholwa kwethu inciphile the level of our faith is going down day by day ngenxa yenkinga ngenxa yama challenges esihamba sibukane nawo. Hallelujah. Abantu mabemkhonza uNkulunkulu bathi siyamkhonza uNkulunkulu bathi uNkulunkulu usizo isizayo ngoba that is not scriptural. They are trying by all means ukuthi let us accelerate the process kanti umuhamba nenkosi kune process even yokulinda ukuthi kunezinto efanele uyilinde enkosini but ngoba abantu besikhatha basabekezeli bathi uNkulunkulu kufanele ukuthi simncedise senze izinto ngokusheshsha umuntu uhlala abhekile kubomakhelwane ukuthi ubani lo uyaphumelela ubani uyaphumelela mina ngisele ukuthi mina ngenza kancane ayenzame nami ukuthi ngisheshise kanti awubaze laba bantu ukuthi baze baphumelele benza. Hallelujah. Last corner bazalwane silinde umyeni we are waiting for umyeni wethu and kuyenzeka delay and as wenzakala umyeni delay kufika isikhathi la sikhathala khona bese siyazela siyalala kanti masalele kula azofika khona. Yingakho kubalekile bazalwane ukuthi ukukholwa kwakho uzungahlukani nabo ukhole kuze kube sekugcineni ngoba kule mpilo kubalekanga ukuthi kahle kahle uqala kanjani but it matters ukuthi ugcina kanjani. Abanye banestate esibi baqala kabi but into ebalekile noma ekhawuntayo ukuthi ugcina kanjani la uphelela khona uphelela kuwo. Hallelujah. Ngelilanga wathi uJesu eyothandaza eGetsemane lithi iBhayibheli abafundi bakhe basunywa ukuthonga balala. Lithi iBhayibheli wabuya wathi awunilele wayeningathandazi. Lithi iBhayibheli bavuka bathandaza kancane wahamba wayokhuleka. Lithi iBhayibheli wabuya umebuya kubona futhi wabathola stili balele. Yebazalwane kulesikhathi esiphila kusona yingabo ngithe kuwena maqala ngathi ungaboya noma uthatha ukholwa kwakho ukuncikise kubantu ukuthi mina nozibanibani siyakhuleka ngeprayer partner ngoba kuyenzeka ilale kanti wena kunesimo esidinga ukuthi ungalali kunesimo esidinga ukuthi wena ume ngeenyawo ukhuleke ngoba uJesu wathi eya eGetsemane lithi iBhayibheli abafundi bakhe ngoba lesi sitsha bekade singabhekananga nabo lithi iBhayibheli basunywa ubuthongo balala ngoba lesitsha sibhekene noJesu yena umefika kubona uthi kubona bengelinde yini ihora libe linye hlalani nilindile futhi nithandaza ngoba lempilo bazalwane it demands prayer. Hallelujah. I demand abantu abathanda ukuthonga abathanda ukulala. Hallelujah. Masingalali kakhulu, masingabi too relaxed, too casual. Size singathandazi. Ngoba umuthandaza nanto yenzayo wenza wakha ialtar lakho lomkhuleko and lithe
iBhayibheli i-altar fanele lihlale livutha, fanele lihlale njalo linomlilo. So the more wena uthandaza wenza ukuthi i-altar lakho lihlale livutha, the more masakhuleki i-altar lakho liyaphola, liyabanda. So you need to always be praying ngoba ukuthandaza kwakho kulayita i-altar lakho ukuthi lihlale livutha. Noma isitha singathi siyeza sizogada, fanele masifika sithole le-altar lakho ukuthi liyavuza. Hallelujah. Ngoba bazalwane isitha sethu asilali, isitha sethu is very divisive, is very cunning. Ngoba la sifunda khona lithi iBhayibheli ngenkathi bonke abantu belele safika isitha sazotshala. Hallelujah. Sazotshala ukukhula ukuthi lokho kukhula la akwazi ukukhula imbewu enhle kuphela, fanele ukukhule naloko kungafanele. Isitha asilali. Injongo yesitha is very simple bazalwane. That is to kill, steal and destroy. Injongo yesitha sizele nje ukuzokwenza lokho. Hallelujah. Now asithi masifika isitha to come and kill, to come and steal, to come and destroy, sitolerate. Singatholi lelo uyenza umsebenzi ube lula esitheni ukuthi simane safika nje sangena senze sikwenzayo bebaleke saqeda saphuma sahamba. Hallelujah. In other words, ungavumi ngawe wena ilwa ulwe ngokuthi ukhuleke, uhlale ukukhulekweni. Uma uhlele ukukhulekweni i-altar lakho lohlala njalo livutha. Glory be to Jesus. Singabantwana bokukhanya thina bazalwana, sibona abantwana bomnyama. So into zethu zonke they align with the light. Glory be to God. Hallelujah. Ingakho kumele sihlale silindile ngoba inkosi la iyobuya khona iyobuya la singagadanga khona. Ingakho kumele kuba singakiyeki ukuhlanganyela. Ingakho yebazalwane kumele singakiyeki ukukhuleka. Ingakho kumele singakiyeki ukufunda izwi. Ingakho kumele singakiyeki nokuzila ukudla ngoba lezo zinto are fundamentals of our faith. Izinto ezifika ziqinise ukukholwa kwethu, izinto ezifika zenza ukuthi sibe ne-discipline even la ekholweni. Ngoba simele ukusebenza while usakhanya. Kufika isikhathi la sekumnyama khona athi uJesu kuleso sikhathi abantu abasasebenzi ngoba ayikho vele into ongayenze kumnyameni. Uthi uJesu bazalwane sengiyaqeda. Hallelujah. Uthi uJesu qaphelani nyeza. Ukuza kwami kufana nesela. Isela lifika la ungagadanga khona. Yingakho nina fanele nitholakale nilindile. Ngoba ubusisiwe lo olindayo. Athi ubusiwe lo hlala gqokile, lo hlala amini. Yabona bathe bazoza bazokulanda, uyageza uyilungise ulinde imoto ukuthi manje ngangena noma yini. Hallelujah. Ngoba uyazi ukuthi kune transport ezofika. Uthi uJesu hlalani njengomuntu olinde ukuthi bazomlanda. At any given time makufika nje khalibheli bese uyaphuma uthi ayisengready. Makumele ngiphathe isikhwama ngiphathe isikhwama ngobani uJesu uyabuya. Glory be to God. Hallelujah. Kulesikhathi siphila kuso bazalwane, siphila at the time whereby kutshalwe kokubili. Hallelujah. Uthi umfanekiso kaJesu, uJesu la sifunda khona ukhuluma about the kingdom of God. Uthi the kingdom of God, it's like a farmer ophumayo athumele izisebenzi zakhe uthi hambani niyotshala, hambani niyohlwanyela. Uma nifika nitshala bese lokho enitshalile fanele ukuthi kube isivuno. Lithi iBhayibheli lesizulu batshala amabele, they are planting wheat. Lesilungisho kanjalo lithi they are planting wheat. So after they've planted wheat, they know ukuthi kulowa mhlabathi we've planted wheat. Bese lithi iBhayibheli bayamangala masekukhula, akusakhuli only wheat but sekukhula even the wheat
noma kukhula lokhula bese bayeza kuye umaster wabo bathi master siyokhipha yini siyosiphula even lokhula selikhona ukuthi yekeni kukhule konke kukhule kanye ngoba ngenzeka ningabi newisdom yokuthi nina nisiphule noma nikuhlukanise kokubili nizothi nikhipha ukhula kanti senikhipha even newheat efana ukuthi kube yiyona ekhulayo so kuzothi during time of harvest bese niyalela abavuni ukuthi nina hlukanisana njengoba senivunile senikhiphe konke bese niyahlukanisa iwheat is at this side iwheat is at that side bese kuthathwa iwheat iyofakwa emlilweni Semes nathi bazalwa njengoba siphila kulesi sikhathi asiphili nje silungile si right uthi Jesu umekhule encwadini kaJohane basezweni bona kepha abasibo abezwe we are in the world but we are not of the world now la emhlabeni kwenzakala kugcwele ini kugcwele evil kugcwele ukukhohlakala so thina noma silungile si right simbewe etshalwe inkosi but kukhona nembewu embi esikhula kanye nayo enye yale mbewu iqhamuka evil nakithina abantu bendlu yokukholwa ukuthi laba bebakade bangazuthi bayakholwa bese bajike endleleni baba imbewu embi and the Bible accounts for that ngoba uthi obhala kahle ngakutshala imbewu enhle phela sewuphendukeni ngoba kukhona isikhathi sokuhamba umuntu agcina phenduka ashintsha so we need to be mindful of labo bantu bese singabafaki bonke ucategory eyodwa sithi bonke labantu bayakholwa kanti abanye abakholwa bayazenzisa isibaphakathi kwethu ukuze bafeze injongo zabo engafanele glory be to Jesus iBhayibheli lisiyalile lathi laba niyobabona ngani ngeyithelo angeke babone ukuthi bakhulume kakhulu niyobona ngani ngamafruit ukuthi lo uyakho so sikhula kanye while waiting for isikhathi seharvest kuyothi ngesikhathi sokuvuna bese kuyahlukaniswa kuthiwe lo uyimbuzi lo uyimvu lo imbuzi lo uyimvu bese uhlukanisa kuba lapho bese siyahamba ngethina esilungile siye enkosini yethu laba bangalunganga bayahamba baya kuphi elahlweni as the wind glory be to God makasize uNkulunkulu bazalwane seqedini to be able to discern the times and see understand ukuthi abantu esiphila nabo kulesi sikhathi bangabantu abanjani ngoba akubona bonke abakholwayo akubona bonke abanama intentions amahle even nangempilo zethu abanye abasifisela okuhle bayilokhulu olifika litshalo ukuthi bese likhula kanye so fanele uqaphela abantu abasondela kuwena ukuthi bangabantu abanjani cela uNkulunkulu as from today Nkosi ngambulele ukuthi labantu engihlala nabo engidibana nabo even abanye noma ungathi bayifamily yakho but nabanye abakulungelanga wena so fanele ukwazi to check lo muntu then ube ubona lo muntu akamlungele Nkosi yenza indlela ukuthi asuke kimi haleluya ngoba ingozi kakhulu umuntu oyingozi bazalwane yilo la idosi wakhe uyokulimaza eminye engeke uzuyikhola yothatha iminyaka ukuphola because uhlalisile lo muntu uyakwazi mase kubonakala ukuthi akakulungele Nkosi yenza indlela asithi nje sisazophuma sithi Nkosi bonke abangafanele empilweni yami makasuke haleluya bonke abayongilimaza noma ngabathanda kanjani abadede because I'm waiting for la ngiyakho ukuze uhambo lwami luzoba right haleluya glory be to Jesus singaphakama thina sonke bazalwane